Mogu samo da kažem da ima još uvijek male doze nevjerice, da smo posle 10 godina se vraćamo na centar gdje nam je zaista i mesto na našem trgu Slobode, da smo dobili jedan fantastičan prostor, novi infocentar, nove radne kancelarije i zaista ulazimo u godinu Evropske prijestolnice kulture spremni. Novi prostor je prilagođen turistima sa nekim novim sadržajima, novim materijalima koje smo pripremili. Imamo dole i jednu konferencijsku salu za najavu i događaje, promociju, za održavanje nekih manjih seminara. Tako da u tom smislu zaista spremno dočekujemo turiste i očekujemo da evo ove godine uz titul Evropske prijestolnice kulture da ćemo uspjeti da vratimo turisti, da dođu na nivo 2019. a možda i taj neki nivo i da broj povećamo. Ako ste Evropska prijestolnica kulture, ako ste Novi Sad, ako želite da promovišete svoj grad, onda morate da ulažete. Drago mi je da je ove publikacije ima na više jezika i stvarno sam ponosan, pogledajte ovdje koliko je 15 jezika ili možda da ne pogrešam sada broj na više pisama, zaista za sve ljude sa svih meridijana da Novi Sad može da pokaže šta ima, pre svega Novosađane, ali onda ono što ima infrastrukturno, festivalski i organizacijno. Možemo da stignemo još uvijek 2019. ali u odnosu na 2020. smo vratili dobar deo kapaciteta, pre svega zahvaljujući i organizaciji različitih važnih događaja. Govorim i od poljoprivrednog sajma, govorim i od Exita, govorim i od Nomusa, govorim i od Sterinog pozorja i ono što se pre svega kroz leto dešavalo, da su ipak granice bile otvorenije i da su nam počeli da dolaze i strani i domaći turisti.